Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun kuniga jekşembe. 23-may 2021-yil biz Soquluq mal bozorindamiz. Chöy oblasti Soquluq rayoni Soquluq mal bozori. Sizlar bilan birinchi muzovlar tartgani keldim-da. Do'stlar, video yoqsa like bosib, so'rov bo'lsa kommentariyada qoldiringizlar. Videoda kemchilik qatori bo'lsa Alloh kechirim so'rayman. Qaramizlar. Ded, почем? Вот это твой телефон. Как? Месяц. 26 ming. 1,5 aylık. Burgaç. Torpaq. Çal 26 ming so'rayaptir. Ded, qancha oldi bu? 18 ming torpaq. Qancha so'rayapsiz? 46 ming. Burgaç torpaq. Siz qancha so'rayapsiz buzovga? Yemi keldim da. Что просим, Майки? 40 so'rayapsiz be? 40 ming so'm. Do'stlar, bu so'ragan baho просто. Qancha oldi aka? Anam tushib beradi bunacha 40 ming deb so'rayapti просто. Bozorda sodalash tushadi. 35 30 Qanday? 40 ming desa, ha, qimmat ekan deysizlar. Qancha so'rayapsiz? Qancha oylik bu? 2 jumalı ha? 16-17 kun. 2 jumalı. 27 ming. Tak. Men torpaqlar ko'p qo'y, muzovlar. Qancha so'radinglar? Kimniki? 35. Burg'achi? 1 oylik qo'y. 1 oylik qo'y deb. 3 juma. Ne poroda bu? Ha? Норвежская. Norvejskaya degan poroda bor. Atası Belgiyskая. Atası Belgiyeç. Kaçoktordan acana. Bo'lish qancha o'taymi? Qancha? 33. Bozor va berdi, so'radi. Жоқ, номеріңізді айтып қойсаңыз шалам. Майка 30 таныл деп алау. Ma'qul, жақсы сатып olamiz. Aytib qo'yingizlar mana. Assalomu alaykum. 35'te. 35'ten alındı. 35 mingdan sotiladi aytma. 4-5. Buqa qarasang buna. 35 ming so'm so'rab oladi. 30 dan bo'lib qoladi. Shu buchokdir. 4-5 oylik. Burg'achi. Mana yerda olinganlar bor o'xshaydi. Tartib qo'yaydim men. Ya bularni oldingizlar, assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? Ha, sotiladi. Olinib turib o'zim sotamiz deb aka. Tak. Ciddi olingan. Qancha so'radingiz? Assalomu alaykum. Aldık. Qancha oldu? 15 ming so'm. Burg'aç torpaq 15 ming so'm. Voy, qancha so'radingiz? 30 so'radim. 30. 3 oylik qo'yaymi? Erkek burg'achi? 30 ming so'm. Burg'aç torpaq 3 oylik. Parolasi qanday buni?
Simental deydi. Yaxşı. Siz qanchasi olasiz? 35. Şvits. Bilbeyse paroda. Bu çok. 2 aylık mı? 1 ay mı? 1 ay. 28 olu. Qancha berdi? 30 aldım. Ha, özünüz aldınız mı? 30'ga. Yaxşı. 30 mingga aldım turma. Erkek. Turpoq 1 aylık. Samas mı? Здравствуйте. 35 прошу. 35. Бычок Сколько месяцев? 2,5. 2,5 aylık 35 ming. Bu çok ekan erkek turpoq. Сементал вместе с бурой. Simental, бурый швец мен аралашқан turpoq. За сколько окончательно? За 25? Ваша цена какая? Нет, 28? Еще добавить? все добавьте. Как получилось? Приз, да? Ладно. А чей этот? Не знаете? И тот, по-моему, женщина билетом, по-моему, ее. А, сейчас. Оттуда будем снимать. Идем. Bu satıldı mı? Kaçsa? Çoğun satkanlar. O alındı. Kaç oldu ki? 38, 3 aylık o değil mi? Vallahi 3 aylık. 38 bin son paket türüne. Bu çok erkek. Erkek turpoq 38 bin son. Примерно 3 aylık turpoq. O qancha so'rab o'tasiz? Qaysini? 32. 32. Erkek ha? Bu pay ekan 32. $32 ming so'm. 2 aylık qo'yayım ha? Savdolab turib shayt etmeyin diyor. Belki de. Qanchasi rodasiz? Assalomu alaykum. 26. 26 berem urg'achi 600. Urg'ochi 600. 26 ga berem deydi. 27 ga delaver. Qancha oylik bu? 1. 1 ay. Urg'ochi turpoq Shvets deydi. 26 ga berem. 26. 26 ga berem. Так. Salmas Beyce qancha so'rab olasiz? Erkek urg'ochi bu. Qancha oylik? 2,5 aylık. 1 ay mı? Ya. 1 ay. Bu erkek urg'ochi bu. Bunlar urg'ochi. Şvetsler. Şvets. Yaxşı. 4-5 сделаем, а потом повезем. Salmas aldınızlar mı? Qanchadan bo'ldi bular? 32 mi ama var 36'dan. Bular qancha oyliqlar ham? Burcaş. Necha bo'lib qolgan? Kichkina bo'ylari. O 32 ming so'm. Bular 38 deb. Ularda sizlarku? Çok. Meniki emas öyle. Bu yerda simentallar da sarı. Sarı olsa da simental mı? Assalomu alaykum. Qaysi soda oladi? Qancha? 25 deydi, 25. 25. Erkek urg'ochi bu. Qancha oylik ekan? 1,5. 1,5 aylık ha? Alata o'xshaydi? Shvets. 1,5 aylık. 25 ga bermay aytasiz be.
22 беріп атады. Ha 22. Bu 44. Simental. Urgaçı tırpok eкен. Bu qancha aylık buna? Sar 3 aylık ekan. Boluş qancha bo'ladi buna? 45. 45. Qancha surab otasın? Qancha surab otadi? 47. Ha bu sarıgaç buna kızı var. 22. Buna qarаңыздар. 45 болады. Екі ұрғашы симентал. Швейцар симент. Швец. 3 айлық. Аяқта да бар. Қандай? Алынғандар. Бүгін музолар көп. Мінеке бучақтар. Келішкен еркек тырпақтар бар екен мына жерде. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Қаншадан сұрап отырсыз соларды? Мынасын 48 тұрады, мынасын 23 тұрады. Нарқысын? Бұл 36. Үшеуі еркек пе? Üçöten erkek. Бұлар қанша айлық бұлар? Bunal 4 aylık, bunal 3 aylık. Bunal da 3 aylık. Kaçtan bayı? 48'den. 4 ay, 3 ay, 3 ay. Бұлар не порода? Bunal hep Alato. Алато. bayı. Ya, 5 kilo. nasıl? Boşasın. Бұлар 45 000 сом. Kazak. Еркек 4 айлық торпақ. Sen bunda ailesine ayrı sıra koyuyorsun. Жақсы. Ama kuldusuz. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрап отырсыз? Бучок. 53. Окончательно. Сколько месяцев? 4 месяца. 4 айлық 53 000 сұрап отыр. Окончательно 50 было. За 50 будете давать, да? 40. 50 это окончательно. Это вы свой огород или Не-не-не. покупал, продаете? Что есть? Сколько месяцев? 4. 4 айлық. Что за порода? Помесь. Сементал с этим. Швец. Да, сапёрка. Қызыл ала уймен симентал аралашқан екен. Еркек бучок. 3 айлық, 4 айлық. 50 000. А за сколько просил или не просил еще? А? Не давали еще? Еще не давали, да? Қымбат, дорого вы сказали. Цена сейчас в общем дорогой. 53. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрап отырсыз тақсыр? Ben 35 lira. 35 000 сом, а? Ұрғашы ба? Ұрғашы торпақ 35 000 сом. Қараңыздар. 2 айлық қой? 3 айлық? 3 ay. 3 айлық торпақ. Ұрғашы 35 000 сом. Алато Швеция екен, порода? İkinci поколение. Екінші поколение. Болыш қанша болады? Болыш қанша болады? Қаншаға бересіз? 33 kadar. 33-қа? 30-ға болмай ма? 31 adam. Беріп айтасыз 30-ға. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрап отырсыз бұлар? 45? Қанша айлықтар бұлар жаш? 2,5-3 болып қалды ғой деймін. 2,5-3 айлықтар? Еркек ұрғашы бұлар? Bir erkek bir urgaç. Жаңа галыштың породалары? Холмогор чернопёстрый. Чернопёстрый. Холмогор чернопёстрый. Болышы қаншадан болады мұны? Бере тұрған жеріңіз. 40'tan болса берем. 40-тан? Неге тартылып отыр? Ютубқа. Базар аламы деген канал. Мына ушундай болгон торпоктор 40-тан болса берем дейт. Базар баа бердиби, сурадыбы буга? Булан чакандарын 35 жарына сатып бердим. Саттыңыз уже? Экөө эле эмес беле, башка да бар беле? Көйле болчу, эко калды.
Bular sal грамотараак айтып аткан. Bular mesin ele же Россиядан келди. Пермский крайдан алып келдим. Россиядан, ha? Berdiler. Жақсы. Дағы бар mı үйде? 45 тарапты. Я. Сатқылық бар дағы жоқ па? Ушул акыркылары калды. Если үйде дағы болса номеріңізді сұрайын дегем да. Бирок келет. Мақұл, жақсы сатып алыңыз. Базарыңызды берсін. Ассаламу алейкум. Қанша сұрадыңыз? 40 сыра. Алатауға. Или швец пе бұл? Алатауға. Қанша айлық бұл? 3 айлық. Бучок, еркек. Топок 3 айлық 40 мың сом сұрап тұр бәкі. Қанша 30 болуға қандай? 35ке чыкса берейин деп атам да. 35-ке берейін дейсі. Шындай болған торпақына 35-ке берем дейтін. Қараңыздар. Мұнысы жатып алып тұрды. Тұрғыз байлай қоя. Бұл ұрғачы? Тұр. 25. Қош. Бұл 25 пе? Жақшы. 25 мың сом екен бұнысы. Олар кімдік екен? Келішкен торпақ. İyisi yok. Tak. Bazara girip oldu. Dostlar, videonu ayaktayız. Sizler menen video жақсы лайк басып olsa kommentarda qoldiringizlar. Görüşkence. Aman turыңыздар.